Manolongany raha nisy tagny maro finaritra moa araka zay nampanantenaintsika dia alefa aketo zegny ny vidéo zay ny fifampiresahagna nisy tamin'ny vahoaka sy ny commandant-ny gendarmerie nationale moa tonga teto niaraka tamin'ny commandant-ny faritry Sava nandeha nifampiresaka tamin'ny vahoaka tagny maro finaritra ka aloha arantsy zegny ny vidéo makasiky i raha jiaby zegny. Tsika natrehiny manamboninahitra ke nivinty kabary moa efa natao ary ny famangena amin'ny maha-olombelogno efa nataonjare tao. Ke eto zany zahay ray aman-dreny agnaty tanàgna dia mbola mamerigny ndraikiny amin'ny mahatongavanjare tsy folaka tandalana. Faharoa magnaraka zany misy le député mohato tompo tanàgna tompon'ny district megnanao ny fitenenana monsieur le député satria avy taminao nahatongavany reto olo aby reto saotra tsika jiaby miainy to. Andriamatoa commandant gendarmerie nationale sy ny peradia avy aminao, andriamatoa lefitry ny district ny Antala, andriamatoa ben'ny tanàna, atsika jiaby manamboninahitra tsiraikaraiky. Voalohany teny dia mankasitraka ny fitondram-panjakana ny tenanay. Rehefa nitaregny zahay ho marary mafy i mahafinaritra sy nijijy tambagna ny fitondram-panjakana nagnandrefanao solon-tegnanjare avy amin'ny Tananarivo agny andeha izaha marary ny vahoaka ty. Tsy vitan'izaha marary koa fô mbola nandeha namangy fahoriagna nagnatitra nagnano fomba fatao amin'ny maha-olombelo. Zahay tsy nifaty ny maravoravo zahay fô ny fahatongavanandre eto mandeha nampahery zahay fô zahay ke mahazo hery satria maro ny fitaregnana zay napetraka anay. Vahoasihosy ny vahoaka teto efa regninandre aby raha jiaby zegny ary ny tongavanao zegny tsy andeha hagnosiosy fô andeha maholagna ino ny marary ny vahoaka, ino ny raha tsy mety nisy tato amin'ny commune Marifinaritra. Ke mankasitrika andre ny fahatongavanandre fô zay ke matsapa fô nisy solon-tagna amin'ny fanjakana fo be amin'ny alalan'ny commande ny gendarmerie nationale tonga eto fô naregny taregninay tonga andeha tandregny andeha hijery maso satria jusque navian'ny fahafatesagna izy zegny avy tamin'ny raha jiaby zegny fa inonandre fa tsy koragna lava amizegny za dia etaetany vahoaka maro tsy keny anao ka tsy mivolagna zegny akao niany monsieur le député dia nietaeta hoe za zegny nivolagnan-jare za député zegny hoe mila asianjare volan-draha ty ao volagniky ty hoe volagna aminjare koa ny Marifinaritry letry zay nanagna poste fixe gendarmerie ke mangataka zay ny vahoaka amin'ny fary ty maloha foagna hely poste fixe poste fixe satria za avy nitondra tanàgna ty misy telo mandat tsara nagnano poste fixe fô nilamigny tsisy korontigny tanàgna ty. Fô izy kandrikedy misy raha ilanay zandaro zay edy mangataka e. Fô izy kaka hipetraka aketo andeha angala vadin'olo asany sasany manjary mampikorontagna ny fiarahamonigny mon commandant. Zegny koa raha misy aty e. Lasa farany baka misy kisasany toerigny vadin'olo alegny. Mampamisy kisasany toerigny raha karaha zegny. Za tsy tantara raha maro e. Fa atsika mbola koragna omby agny. Aloha atsika roa mikoragna agny. Anao tegna maria zegny hoe santion zegny nabokoko anao mba haizan'ny vahoaka fa nisy rano efa nikoragniky aminao. Ka zahay io tsy lava koragna e, hitantsika raha mbola miambigna atsika ke. Fô
mbola nokoragna zay omba talaha agny. Ampivolagna izy malovakely. Mbola volga baka izy. Ninazy baka izy mikoragna farany. Tsy zay? Izy mikoragna farany, za tsy solo vava azy. Fa andre fa soloko vava. Tsy mary? Le tetin'andre izy nambaroko ty. Tetin'andre tonga aminaha foagny zandaro eto marifinarity. Ko marifinarity tanagna milamy. Zegny tetin'andre. Nin'andre fa vitaninaha tonga. Ambla izy lehibe ny zandaro agnatin'ny Madagasikara tio, hitondra ny koragna. Amenanao mon commandant gendarmerie nationale ny koragna. Keo koa no ben'ny tanàna nareo manamboninahitra tsy avatsika fa ataotsika anatin'ny boribory raiky. Ianareo ray aman-dreny amin'ity tanàna ny maharifinaritra naheno tokoa ny fitondram-panjakana ny zava-misy teto mahafinaritra. Dia nandefa iraka ny tenanay no nalefa hijery fotony ny zava-misy. Ino marina zava-misy. Amin'ny malagasy aloha dia miara miory amin'ny fianakaviany sy ny olo eto maharifinaritra zahay. Dia mirary koa ho an'izay mbola naratra ny voasitranany. Ny tsindriko voalohany aloha ary ilazako aminareo fa ny gendarme dia tsy ambonin'ny lalàna fa voafehin'ny lalàna. Ka izay olona nanao adisona ka nahavita zavatra tsy mety dia anjeny lalàna. Matokisanareo fa hisy ny fanadiadiana mahakasika an'iny. Ny manaraka an'izay tsika samy malagasy. Ny malagasy taloha tsy nisy gendarme zany ny malagasy. Fa ny fiarahamonina no mifampifehy. Ka raha nareo eto marifinaritra mahay mifampifehy, tsy misy gendarme, tsy mila gendarme nareo. Ka raha tsy ilainareo gendarme, vao maika mety aminay satria vitsy koa ny anisan'ny gendarme. Mais bravo ely zay. Vitsy esoritsika eto marifinaritra zany poste fixe fa tsy asetsika poste fixe eto. Zay raha zay nitadiavanareo. Regny andredy raha volagny. Azaveky, izy te izy ka fa etetam-bahoaka izy fangalagna zandaro eto, tanterahana izy. Raha indray andro any misy tadiavanareo zandary, Vonona. dia mbola misy vonona zandary ho aty. Izy ka Fa tsy filentsika. zandary hiady aminareo fa zandary hiara-monina aminareo. Zanga mamino fa mbola tsy nisy commandant gendarmerie tonga teto Tsendriky national mbola Ny tsendriky. mampalahelo zany dia amin'ny fotoana ohatran'izao tsika mifankahita fa na zanaty zany dia misaotra amin'ny fahendreny vahoaka ny marifinaritra ny commandant gendarmerie sy ny fitondram-panjakana. Mais bravo zay. Amin'ny fomba malagasy moa dia manolotra omby ray handevenatsika ny gendarmerie handevenatsika matytsika zany. Regny andre zay. Hoy zay. Mitondra raha hely. Avy tagny Antananarivo ankoatra andrafina tolotro takao, misy aomba tolotro izy entigna andevegnany mato izy. Zegny zany koragna anazy farany vita. Merci. Dia entigna amizay koragna. National izay misy rafitry miainga avy agny Diego, misy olon-tegna ke, zareva Asambava, misy olon-tegna ke, zareva Antalahy, misy olon-tegna ke, midiky zegny fa tonga ty amintsika ny rafitry gendarmerie manontolo nalefa ny président Mikaely Amboninahitry resantsika zegny na de agnatin'ny sarotry isoragna ny fahatongavanjare. Tonga soa andre mon général sy ny ekipanao jiaby tonga eto zay miaraka aminay jiaby tsy ankanavaka ny tompony andraikitra Vantalahy indrindra député ankasitrahigny zay teto nagnano tompontsy samby nagnano zay oefany zay teto nandeha niatriky zao zavatra vona mavoa zay zao ka avy mondre nampahery nampitraka nitondra sesikerigny ambatra fomba ny betaloha atao rambondambany maty ary feny tavandrany velogno tsy vitan'zegny nitondra aomby ientigny
ame fihavanana koa zegny ny tegna marigny na dia agnatina sarota. Igny man koragna. Igny ma zegny ny koragna tagny amaro finaritry zay koragna nataony commandant-ny gendarmerie nationale sy vahoaka ary hitantsika moa tamin'ny faramparany igny nisy vidéo-ny Jimira Lava igny misy message maro tsara zegny tamin'izy fô tapaka zegny le fangalagna sary ma tamin'izy de mbola aboakantsika aketo intégral ka zegny ny koragna anazy tamin'izy fô arantsika ndraiky magnaraka ndraiky ka zegny ny famangen'ny zandary ire mbola misy tsabogny amin'ny hôpital be ny Antala araka zao magnaraka zao. Général commandant gendarmerie Pyrénées no avy eto zany famille Guide zany de Sarasa zay. Za moa zany no colonel Dimaroside, commande Vonjimeka amin'ny fara-piadigny gendarmerie Antsiranana. Miaraka amin'reto commandant groupement Semblefy na Voasava. Tonga eto zay manologna ranandalo. Satria mahita izy samparay eto. Mitondra ny keny firagegna azo fahasalamana. Ny ranandalo tsy vidianana eky satria tagny fotony zay omaly ny lehibe farantampony be kon gendarmerie tafatafata amin'ny solombavambahoaka sy manam-pahefana tanan-toerana. Mazava dia mazava andalana etombanany le asa. Tsisy amony ny lalàna izy commandant gendarmerie na izay zandaro na fokon'olo. Fotoana moa efa manomboka ankentsika fitsaragna angambany manodidy manohy azy rehefa aterigny amindreo any le dossier momba an'izay zavatra zay. Ny antony faharoa fomba amin'ny malagasy rehefa nandoto mila matsapa-tegna manamboatra ka tonga eto zay agent-ny gendarmerie mba mitondra ranovoankazo hely mba tsy ilavafiry fahasalamana amin'ny herin'ny andro ambony farafaratsy mba mivoakato manovona tegna ambanivohitra. Izay donc ny antony-dianay ka sokatsika diaram-mianatra afara. Ivelomana ny tagna milomana vady aman-janaka fôla ka hita am'ilay zegny magnatitry hely ilay tete firaraka ny koragna zegny raha ny avakato zegny mbola mangataka fagnampiana satria ny zaza velominy efatra zaza lalahy efatra avakeky vady ino zay agnatin'ny tokantrano areny ary ampianarigny Antalahy isintry zegny miaraka amin'ireny zary ke za zegny ny olo folaka ke taoko fô folaka ka zare jiaby satria tsisy olo eky andeha milogno zay koa ke agnatin'izay zegny tegna mangataka fomba mbola hitodianandre lavidavitra kokoa fa tegna tavela ary antegna fa togno fa makitra roa mbe fa kolotogno zay folaka ny tagna iketaketry tsy haiko feky ataoko koranazy ke zeny sy zena be mangaviko amin'ile navagnan-doza satria za zegny ny olo victime voalohany zare ka fa tonga joma efa za zegny voana fitô isorigny iselevy taova faraka na ity izy hitako nivolagna tamin'izay fa mety izy taoko tsy haika sangamba ambala tsy amin'ny grady le tokony afahana mibeko olo rahabe fa za ka fahita satria efa tantanin'olo edy tanàgnatanan-droa magnatona aboaka amin'ny zalana avy agnatin'ny ny tragno le amodiagna zay hitako aboaka mandeha mikoragna amin'izare magnanio mba ataova moramora iny raha azy lahy fô tsy tiako izy zegny mbola nisosoko ary miafara tamina fahafatesana tamin'ny rahalany ke tegna
nampalahelo ary agnatin'izay zamidoko aky zany tsy hitako raha jiaby. Zalahy namony jiaby igny eka ile namony zalahy, ile namomboko zaha eka, ile nagnolagna agnila anazy azy viavy nandeha naleny telo zare naleny mifandimidimy ndesiny boky ty tany. Agnatiny za tia many zay mifarany nangataka za boky andeha many mbola seny magnano lamba izazy za mandeha mamany boky tany za misatrisatringa tamin'ny araiky le nagnolo. Ke mangataka aminandre zany mba atova ny fomba amile tsy mety mba mampiradika amile mety fa zay mifangatahany tegna sahigna folapolaka miaraka aminahy hery zany aky tegna tsisy raha hefa miasa velo tegna mba mivolo zay tsy mitangina fa angovo miasa amizay koa nefa magnantiny tegna. Tsy tantarany fanoambava no tantara zany andresako azy ka momba le fanomezana ny fizara fahasalamana anao rehefa mifafanopitaly ato. Misy laha miapetraka zany manomboka avy amin'ny groupement sy compagnie agnarana anareo raha tena zany fazo fa vitankety moreo voto ankety mbola misy fotoana zany aleny famotorana zany anareo de mba hifanagnaneja ny renseignement momba anareo raha efa natonopo neny fikarakarana matokisa fa itoizanay io jusqu'au fotoagna mba ahitana fahatanjahanareo amiloman'ny vady aman-janaka. Momba le raha tantarainao teo misy famolaka sy ny tariny matokisa ihany koa zay ty tsy dalo nakanjo araiky anaovana io ary tsy aro-dalo mihitsy zany zandarmerie zany raha mamaky le re misoratra amin'ny lambale reto iny tanindrazana sy lalàna zay ty mihitsy hoe raha novolany monsieur l'assistante io aleo zany avanga tsara mivary ndraiky sy tsy varivary fa lasa safo be matsiny loatra le raha ao famotorana zany atantsika ny raha jiaby zany ary fanjakana misy de ny fanjakana fogna fipetatao zany ankoatran'le resiny mazandavo zay samby agnatiny tsy maintsy apetraka atsika ampelantagnany fitsarana rehefa iloko be baba magnano zay zay ngambany avy aty aminay fa de igny ma zegny ny mikasiky ny raha momba ny maro finaritra igny raha fihezigny moa izy igny dia ny lamigny moa ny koragna tamin'ny vahoaka ndraiky ny zandary hatreto ary na magnambara ka zegny ny vahoaka tamin'izy fô tokony raha ambela laminagna zegny zare mizaha le basy fa tsy tahirigny zegny magnatin'ny message zay nalefany vidéo ny 10 mira lava le nivolaniko igny de nambela mo ny raha hoe ambela malalaka zegny ny vahoaka mizaha le basy le very. Fa mikasiky le zandary le no fefy nandika lalagna regny ndraiky zegny afa tonga mo amizao ny mpagnano ankety momba ny raha zay fandikana lalagna zay nataonjare zegny ary efa misokatra ny ankety de ny solontegna jare avagny diagoma fa tonga eto antalaha mandeha magnadiady ny momba ny raha misy tsara be tamin'igny de ahaizagna hoe raha ohatra ka fa vita zegny le ankety zay voatolotry fitsaragna amin'izay zegny regny zandary zay nandika lalagna regny.